Yeah. Yes, reka mbaye ikaze bakunze bacu muri kano kanya ni breaking news mbazane nuko uwo bita Vestine na makuru dukesha ikinyamakuru bita igihe.com. Vestina yabyariye muri Canada aho aherereye. Ubu Vestine amaje kuba yakibaruka, biri kuvuga ko Vestina yabyaye ashize afite umwana w'amezi 2, yatinze kuba yabitangaza, ariko ngo hari umwe mu batanze amakuru ku kinyamakuru igihe.com avuga ko Vestina yamaje kuba yakibaruka. Hari hashize igihe bihihiswa ko Vestine atari muri Canada, bavuga ngo yavuye muri Canada ahita asanga umugabo we Idrissa muri kiriya gihugu cyiwe, ariko rwose byamenyekanye ko Vestine yagumye muri Canada. Mu kuguma muri Canada kwa Vestine, murabizi ko yari yajyanye na murumuna we Dorcas, bagiye mu gitaramo biza kurangira Vestine atangaje ati nyewe sinzava ahangaha muri Canada bitewe nuko mu Rwanda umugabo wanjye aramuhotera, umugabo wanjye ntago tumeranye neza, umugabo wanjye ni umugome. Ati mbayeho ubuzima nishimiye, nicuza ubuzima mbayeho, kandi ngo ndifuza ko undi mugabo tuzabana, ndifuza kuzagira amahitamo meza. Ibi byabaye nyuma yaho yari amaranye amezi agera kuri 2 n'iminsi mikeya we na Idrissa Edraugo. Ubu ngubu uribaza nimba basezeranye mu kwezi kwa 8, ubu turi mu kwezi kwa 4, bivuze ko Vestine ashobora kuba yarashakanye n'uriya mugabo n'ubundi yarasanzwe atwite. Urumva bishoboka ko Idrissa ashobora kuba yaramuteye inda bagakora ubukwe atwite, nuko bagendaga babihwihwisa. Sinzi niba nkoze imibare neza cyangwa amezi 9 akaba yaramaje gushira, kuko urumva guhera mu kwezi kwa 8 kugera mu kwa 12 na amezi 4, gukubitaho n'ubu ngubu turi mu kwa 5, ariko ngo bivuga ko umwana amaze amezi 2. Urumva ko uko byagenda kose ashobora kuba ubwo ninda ya Idrissa, ubwo ngubwo uko byagenda kose. So rero ibi rero ni inkuru twabonye ku gihe.com, ni inkuru twabonye iradutungura mu gihe twibazaga tuti ese Vestine ko amaze igihe bataririzinga indirimbo we na Dorcas, abantu bakabyibaza. Urumva rero ibyaraherereyemo abagiye bahwibisa ngo Vestine aratwite ibiki ngo agiye kubyara Canada, birangiye inkuru ibaye mamo. Ubu ngubu Vestine amaje kwibaruka umwana w'umukobwa mwiza cyane. Muraza kuba mwabona amafoto y'uyu mwana w'umukobwa wa Vestine, umwana yibarutse rwose ukiri mutoya, umwana mwiza cyane, umwana usa nka Idrissa ndetse umwana usa nka Vestine. Ni umukobwa mwiza cyane. Turaza kwibaza tuti ese nyuma yo kwibaruka aragaruka mu Rwanda, yabaragiye mu Rwanda agiye muri Canada, agiye muri process yo kugira ngo namara kubyara azagaruke mu Rwanda, cyane ko ngo anakumbuye. Turi kwibaza tuti ese aragaruka mu Rwanda, cyane ko na manager wabo mwabonye ko nawe yaje kuba yakirundura mu bintu bya cinema, mu bintu byo gukina filime. Muri Ndahabi mwabonye ko yigire mu bintu byo gukina filime. Bivugwa ko rero ubwo yagiye mu bintu byo gukina filime, bishobora ko abangaba n'abashaka kuzahagarika umuziki, cyangwa se bajya bavuga ngo ubundi iyo umugore abishatse ahita azima. Nibyo bavuga bakurikije ibyabaye kuri Clarisse Karasira. Mwabonye nawe washatse umugabo wo mu diaspora, yangiza akajya kwibera imahanga. Yamara kujya kubi imahanga, yari umuntu wari gushininga cyane, nk'uko rwose twabonaga ba Vestine na Dorcas bari gushininga. Biza kurangira Clarisse Karasira ameze mwuzimye cyangwa se atagivuga cyane. Ubu rero no kwanga rero iherezo rya Vestine n'umuziki rishobora kuba ngiri, akaba yinje mu rwego rw'ababyeyi. No ku kinyamakuru igihe.com inkuru banditse wumvaga amahanini bari kuvuga bati ngo uyu mubyeyi, ngo uyu mugore, ngo Vestine bavugaga umugore ntago bakimuvuga nk'umukobwa, ntago bakivuga nk'umwana. Uyu Vestine rero yatangiye umuziki mu mwaka wa 2019 na 20 gutyo, nibwo yatangiye kumenyekana we na mugenzi we Dorcas, itsinda ryabo ryombi. Ariko nanone bagenda bazamuka gahoro binjira mu muziki bafashijwemo na Murindahabi Irene, niwe wabinjije arabamenyekanisha, turabamenya, turabakunda. Binjiye mu ndirimbo bita Nahawe Ijambo. Indirimbo turayumva buri wese akaba ati Nahawe Ijambo. Hashira igihe batangira kuzamo saga cano z'abana n'ibiki murazizi, yagiye ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko rero ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu rwose nuko ngo ari mu buzima bwo
bw'umugisha, ari mu buzima bwo kwibaruka. Ntabwo dufite amakuru y'uburyo abayeho muri Canada. Turi kwibaza tuti ese Vestina ko yibarutse yaba yarashatse undi mugabo muri Canada, cyangwa se abana aribana ku giti cye, yibera muri ghetto nk'abandi bakobwa cyangwa se nk'abandi bantu bose bari gushaka ubuzima. So rero ubwo rero ni update nari mbazaniye abantu mwibazaga muti Vestina ari he, amaherezo ya Vestina nayahe. Mumenye ko rwose ubu ngubu Vestina amaje kuba yakibaruka. Yaribarutse abigira ibanga, nta muntu n'umwe yabibwiye, babigumye babigira ibanga, nigeze na postinga. Rero ubu ngubu hashize amezi agera kuri 2 yose ataratangariza abakunze nkabwira ati naribarutse. No kwango rero ikinyamakuru cyabitangaje nk'aho ari ibihuha, kuko nawe atabyivugiye, ariko uko byagenda kose mu minsi iri imbere hari icyo azabivugaho. Hashize iminota ingahe ko mutambwira? Okay, dukomeze. Iminota iracyasigaye, iminota tuba tugomba kuyuzuza ikaba 8 cyangwa 10, tugomba kuba turi kuvuga gake gake kugira ngo mu byuma. So rero ubwo rero nta kundi mugomba kubyumva ko gahunda niyo ngiyo yaje kuba yakibaruka. Ni mu gihe bari hamaze iminsi basohoye indirimbo, ntabwo nibuka izina ryayo, ariko ni no mu gihe nanone hagiye haba mu mwaka washize mwabonye ibitaramo byagiye biba bihurijemo barimo baratanga ama award. Batanga award ya Vestina Dorcas, tukabona Dorcas aratamutse aje kwifata wenyine. Haje haba impinduka kuri bano bakobwa bamenyekanye nk'abadeperi. Tugenda tubona bita Vestina atangiye kwitera makeup, turavuga tuti Vestina yaguye, ibyo byarangiye. Hashize igihe tubona Dorcas nawe yarisukishe, turavuga ati bano bakobwa rwose bacu barangiye. None turi kwibaza tuti Vestina biramutse bibaye ngombwa ko atagikoza umuziki, biramutse bibaye ngombwa ko Vestina avuye muri bino bintu byo kuririmba, Dorcas arasigara aririmba wenyine cyangwa na Dorcas turamubura? Ese turaza kubona irindi tsinda rya Dorcas n'undi muntu wenda wari buze kuba wafatanya, cyangwa turaza gutangira twumva indirimbo za Dorcas wenyine ku giti cye, cyane ko ubu ngubu bari mu bice bitandukanye, umwe ari Canada undi ari mu Rwanda. Video kuzikora urumva bizagorana, cyeka bakora nka video nka za zindi za Bana za Chrisizi yakoze, cyangwa se bagakora uburyo bwo kwiyaranja. Audio byo bishobora kuba byashoboka byakoroha, ariko ubwo urumva ubwo umubyeyi yamaje kuba yakibaruka, ndeka nizere ko mu minsi iri imbere turi buze kuba twabona ibindi bintu bishyashya. Mu minsi iri imbere turi buze kuba twabona ko wenda byibuze ashobora kuba yakora akaririmbo ko kwishimira ko bamaje kuba bakibaruka, ndetse tunitegure ko ashobora kuza mu Rwanda aje kutwereka imfura yiwe nk'uko byabaye kuri Asia. Wamfashe ugafunga hariya byadufasha cyane, nk'uko byabaye kuri Asia, nawe tukaba twabona mu minsi iri imbere Vestina agarutse mu Rwanda aje kuba yashimira abanyarwanda, ndetse aje no kutwereka imfura yiwe, aje kutwereka umwana we nk'uko yatweretse umukwe mu minsi iri imbere, akatwereka ni ari umukwe n'umwuzukuru, ubwo n'umwana akatwereka n'umwana yibarutse. Reka tubyitegure rero. Ubwo urumva rero ni update nari mbazaniye. Update tuba turi kuzibazanira 5 kuri 5. Ni Slim Jesus TV, mujye mukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. In time tuba turi hano kugira ngo tu updating. Dukomeze kandi tunihanganishe n'umuryango wa Sky 2 kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Sky 2 hahirwa abasenga Timote, umwana wo mu Kiyovu cy'abakene, umwana uvukira mu Kiyovu cy'abakene, umwana wakuriye hafi ya za Kimicanga. Kuri ubu ngubu yatawe muri yombi. Kuri ubu ngubu Timote Sky 2 hahirwa abasenga Timoteyo arafunzwe, aho bivugwa ko ashobora kuba kugeza kuri ubu ngubu ari gukurikiranwa bitewe nuko yaje kuba yakubita umugore wiwe akamuruma akamuca ugutwi. Mwabonye ikiganiro umugore wa Sky 2 yakoze, ugutwi kwaravuyeho ariho igipfuko. So twihanganishe umuryango wa Sky 2, mu musengere turebe ko byaza kugenda neza. Reka mbashimire, ni update, murakoze. Nshimire twakomeje kubana.